Muthenya wa Juma ukite uli wa mwanya hali uturo wa Ian Baraka, mwana wa miaka 8 uli ukoretwo akirigitirwo thibitari-ini munene wa Kenyatta. Ian Baraka is one of our patients who came to us as a referral from the County Hospital of Meru after accidentally being injured on the face. Baraka aumete thieta-ini ya thibitari uyu ali na gikeno kia mwanya thutha wa uthiu wake gucokererio ni utaramu munene wa madagitari, na ona nyina darahota kuhitha gikeno giake amuona akiaria na madagitari. Na kwa hivyo tunashukuru siku ya leo kwamba kwa jitihada na utaalamu wa hali ya juu sana kutokana na wataalamu wetu hapa wa chuo kikuu cha Nairobi pamoja na hospitali kuu ya Kenyatta National Hospital, Ian leo anaenda nyumbani na anaenda kurudi shule. Baraka wa ukuru wa miaka 8 arathirwo manioro ni rithathi ni ekinae a aici a mahiu ari kwao Meru na ikimutwa manioro na kanua mwena wa naiguru, na aikarire ICU ciumia 2 kuria thutha wocio atwarirwo thibitari-ini wa Kenyatta. We've made for him, as you can see here, a silicone prosthesis that he can remove and put back, and it will allow that the soft tissues are growing, but it is anchored, it is held by this system. So this actually is also very innovative. It's a bar system that allows him to just put and remove, so that they're able to clean the nose. If there's any mucus, he's able to remove all that. Madagitari aya maugite ni makenetio ni maumirira ma urigiti uyu, na ni urigiti wa mbere wa gikiro giki thibitari-ini ino, kuona ona ni aguraritio uhoti wake wa kwaria, na kuria maugite indo cia kumuthondeka manioro na kanua macirutire bururi-ini wa Belgium. Ungi compare images iria mwana ucio okire nacio na tha icio ria turona, thibitari ya Kenyatta ni thibitari ya mwanya muno, ni tondu this is the first surgery digiuga ihanikite within the region. Maugite riu ena uhoti wa kuria, kunyua na kwaria, kuona ni arari na guoya wa kumira muingi-ini, na riu ona ni ekuhota guthie cukuru, na kuona no mwana na ni arakura ni maguthie na mbere na kumuthingata. Haki nimejionea maajabu, na mimi singedhani mtoto wangu atarudi vyenye alikuwa, hata kama hatarudi gosi yake, lakini afadhali sahi. Kenyatta hoya! Kenyatta hoya! Thibitari uyu wa Kenyatta National Hospital ni ukenereire maumirira ma uthiji uyu, na kuria moritie muingi na andu a wendi mwega kumateithiriria na mbeca cia kuhota guteithia arwaru angi aria mangikorwo magibatara ugima wa mwiri na mauteithio o mothe. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Juliet Wadia wa Muthoni.